لاوکێ غەریب. جودی di dîroka kevnar de çiyayê Cudiyê an jî gotî yek ji deverên herî navdar e. Ciyê xwe di nava sê bajaran de Şirnax, Cizîr û Silopiyê de li herêma Şirnaxê ya Bakurê Kurdistanê digire. Li wê sê goşeya di navbera Rojava, Başûr û Bakurê Kurdistanê de. Bilindiya Cudiyê digihîje 1014 metran. Girê Sefînê lokteya wî ya herî bilind e û gelek bajar, gund, cih û çem jê vexuyan e. Ji hêla Başûr ve bajarê Dêrikê ya Rojavayê Kurdistanê û hemû deştên Cezîra Rojava xuya dikin. Her wiha bajarê Silopiyê yê Bakurê Kurdistanê û bajarê Zaxuyê yê Başûrê Kurdistanê û bi sedan gund û çemên Diclê û Hêzîlê jê vexuyan e. Ji hêla Rojhilat ve çiyayên Zagrosê, ji hevtanînê heta bi çiyayê Botanê û Kela Memê, ji hêla Bakur ve jî çiyayê Besta, Herekol, Kato, bajarê Şirnaxê û bidahan gundên çiyayî jê vexuyan e. Ji hêla Rojava ve Cezîra Botan, çiyayê Gabarê, çiyayê Bagokê û çemê Nerdoşê jê vexuya dikin. Navê girê Sefînê ji çîroka keşteya Pêxember Nuh a ku piştî tofanê li ser wî girî daniye hatiye girtin. Ji xwe ev yeka han di pirtûkên pîroz de hatiye gotin û gelek çîrokên efsanî yên Somerî, Babilî, Medî, Hindî û Yunanî jî behsa çîroka tofanê kiriye. Lê navê Cudiyê bi zelalî di Qur'ana pîroz de derbas dibe. Ji ber ku keşteya Nebî Nuh piştî tofanê li ser wî çiyayî daniye. Qur'an dibêje ku di dema Pêxember Nuh de tofanek rabûye. Piştî ku Nuhê Pêxember bi salan miletê xwe ve dixwîne ser riya baweriyê, tenê çend kes baweriye pêtînin. Wê demê Xwedê jê dixwaze ku keşteyekê çêke û wan kesên bawermend lê swar bike. Ji her bûnewerekî erdê cotekî lê keştiya xwe swar bike. Çîrok dibêje baran ji erd û azmanan dibare û gurmîna tavan deng vedide. Baranê her tiştî li ser rûyê erdê binav kir û keşteyê hemû kesên bi Nuh bawer bûn xelas kirin û li ser çiyayê Cudiyê danî. Qur'anê di gelek cîhan de behsa çîroka tofana Nuh kiriye. Bi taybetî du sureta Nuh de ya ku behsa hûrgeliyên çîrokê dike. Her wiha hemû pirtûkên pîroz mîna pirtûka afrandinê ya Tewratê behsa çîrokê kiriye û wisa gotiye. Xwedê ferman da Nuh ku keşteyekê çêke ku av nekevî. Danîna keşteyê li ser çiyê bûye sembola ji nû vesazbûna dunyayê. Ajal û mirovên li ser keşteya Nuh li ser rûyê erdê belav dibin û hin nifişên nû çê dikin. Nuh dixwest civaka aram û bajarekê otobîk çêke. Lê mirovên ku ji keşteyê daketin li hev nekirin û kom û netewên li ser rûyê erdê tert û belav bûn. Lêkolerê Nemsawî Hans Schneider-Belmay zêdetirî 500 çîrok û destanên dîrokî yên derbarê tofanê de ji çar aliyên cîhanê berhev kirin. Hin ji wan çîrokên olî bûn, hin destanên dîrokî bûn û hin jî ji folklor û zargotina gela bûn. Hin şaristaniyên dêrîn ên wekî Somer, Babil û Çînê jî li gor taybetî û guhertoyên xwe behsa tofanê ku erd bin av kiribû kiriye. Di çîroka Babilî de li gor destana Gilgamişê tê gotin ku yazdanan ji zilamekî bi navê Gilgamiş xwestiye ku keşteyekê çêke. Dev ji mal û milkê xwe berde û hemû tovên jiyanê bi xwe re bibe ser keşteyê. Dibêjin ku firehî û dirêjahiya keşteyê wek hev bûn û baran ji erd û ezmanan dibariya.
چیروکا توفان الباسو مریان دبیجه کو شاه زیروز دا به درسته خود هات ناسین. او هاتو بو هایدار کرن کو یازدانان توفانه کی را کریه و او توفانا به با و باران خو ده هفت روز و شوان ده بدومه. ایجار دبیجن گو زیروز دا مروف ده کشتی خو ده پاراستنه. تشتی هری سیر اوکو چیروکا توفانه تفل دستان شارستانیین کون بویه. ده دستانا گلگامشی شارستانی بابلی ده مدید کو یازدانان جوی مروی زانا خوستیه کو کشتیه که چیکه و تووی هر تشتی لسر روی عرده برهف بکه و مروان جوی توفانه کو ده هر تشتی بده برخواه بپاریزه. اشخوا مدید کو یازدان جکاری وی یه باش رازی بون و او خلات کرن. دیاره کو افتک الهویه اولو داستانین درین بویه دوام هلودانا برسفدانا پرسین کومروف بوان مجول بونه. هر وها بویه سدما کو رفتار مروفان بر بقنجی و خیرخوازی ودچن. افجی بریا وان چیروکین کو کراسکی پیروز هم لیوگوتنا اولی هم جی لیا موتولوژیک آلاندیه. کسی بالا خو بده افسانه و دستان سومری، بابلی و مدی و انجام خبات ارکولوژیک این لمزوپوتامیای هر وسا زانست، باوری، چیروکن افراندن، مرن و جیانه و وان بده بر چیروکن تورات ین مینا چیروکا افراندنا مروان داکتنا مروو پیشین، توفان یان جینیشان دوجه هر وها چیروکن قرآن ین وکی افراندنا گردونه، افراندنا مروان دست نشان کرنا پیامبران و داکتنا مروان جبهشته پشتی گناها پیشی و چیروکن آواستایا پیغمبر زردشت این لسر دجبریا دنابرا خیرخوازی و خرابخوازی ده ببینه کود درستی و پرنسیپین قنجی و باشیه ده دگینه هف و دمینن هف. آنکو هگر امهن سختکاری و شیرووین شاش و زیان بخش جه درینن امه ببینن کو چاکزانی و گیان پروری وان یکه اوج یک پارچتی میراتا شارستانی مروواهی نشان ده. هرچندی جه و چیروکن طوفان پربن و نوکی هفبن جی هری زیده چیای جودیه گریدای چیروکا طوفانیه. ناوی باجار شرناخی جی گریدای نبی نوحه. هن کس دی بیجن که گوتنا شرناخی جدو پیوان پیکتی. شر یان جی شار به کردی واتیا باجار دده و ناخ آن که نوح ایجار شرناخی تی واتیا باجار نوح. ابن الأسير هروها ياقوت الحموي دي برتوكا خويا بنافي معجم البلدان دا دي بيجن كو حطانها جندكي بنافي هشتان هيا هشتان او جندكو هشتي كس بنبي نحرة لداكتنا برانيا جندين دورا چياي جودية حطانها بنافي نبي نوح دين ناسين جخوا امل هرمين زاخوي جي نافين وكي دور نوح دشتا نوح هروها وكيدن دبهيزن. لگلکو هرمکا بکند و کسبجی لچیای جودیه جمیج و دردکوه گشتیاریه و جیهکی پیروزه. بری شر و پفچون دسالین هشتی ین 100 سالا بهوری ده دنابرا پارتیا کارکرین کردستانه و ارتشا ترکی یادا کرکرده بقومن به هزاران کسین باورمند هر سال دهاتن و دوره. گلک باخچه، دار، گند شونوارن دیروکی و برماهین کله و دیران لدردورا چیه هبون. لی ارتشا ترکیه پرانیا وان گندان بخچه و شونوارن دیروکی شاوتاندن و روخاندن و خلکین وان گندان به بهانه آلیکاری شروان پککی جمالین وان کوچبر کرن. گلک گنده کردان لدردورا چیای جودی هبون و هن گندین خریستیانان جی هبون.
یەک جوان گوندên خریستیانان gundê Hesaniyê bû. Yê ku bi destên leşkerên Türk di sala 1994 de hat şewtandin û kavilkirin û xelkê gund bi darê zorê ber bi deverên Tirkneşîn ên dewletê ve hatin koçberkirin. Navsara Cudiyê mîna kelehekê mezin e, lêbelê kelehekê xwezayî ye, gelek derî têde hene û bi gelek navên cîhreng têne nasîn. Wekî deriyê Cibrayîl ancax mirov birêya deriyekê bigihîje navserê. Gelek gir li ser navserê Cudiyê hene, lê girê sefînê yê herî bilind û bêdar û bere. Heta nîvîka salên nodî yên sed sala buhurî şûna mizgeftekê kevin dareke tuyê ya bi tenê û çend golên avê hebûn ku mêvanên wê herêmê di demsala havînê de bi kar tanîn. Girê sefînê cihekî pîroz e ê misilmanan bû. Li gorî baweriya xelkê herêmê heger mirov heft caran serdana girê sefînê bike, ev serdan dikevin şûna hecca mala Xwedê. Xelkê cizî rabotan û şirnaxê û herêmên derdora wan her sal di hevdê tîrmehê de şahiya danîna keşteya Nebî Nuh li ser çiyayê Cudiyê li dar dixin, an ku ev şahî di îna duyê ya tîrmehê de. A ku bi navê îna Cudiyê tê nasîn tê lê darxistin. Şeva pênşema hefteya duyê ya tîrmehê agir li ser girê sefînê pê dixin. Pirsîkên agir bi sira bare diwan şevên pîroz ên Cudiyê de diçirûsin. Ew agir ji her çar hêlên Cudiyê ve tê dîtin, da ku xelkê wê deverê lê hay bibin û di îna Cudiyê yan cejna tîrmehê de berê xwe bidin çiyê û tev li salvegera xelasbûna Nuhê pêxember û xelkên wî ji tofanê bibin. Lêkolînên arkeolojîk diyar dikin ku 4500 sal berî zayînê keşteya Nuh li ser lokteya herî bilind a Cudiyê daniye û perestegehek li wî cihî hatiye avakirin. Bi domana demê û hatina olan re perestegeh bûye dêr û vê taliyê di dema misilmantiyê de bûye mizgeft. Heta niha jî kavilên dîwarên kevirîn ên wê avahiyê xuya dikin, nemaze kevirên qorzîkeke wê. 18 çalên mezin ên avê li derdora perstegehê hebûn. Kurahiya her çalekê ji 8 heta 16 metran û firahiya wê 3 yan 4 metr bû û bilindiya çalan digihîje 2 metran. Çal bi kevirên reş ên bazîltî rapêçayîbûn. Deriyê her çalekê hebû, mirov karîbû bi pêlîkan dakeve çalan. Ew çal tijî ava berfa bişaftî dibûn. Hên ji wan çalan kortikeke tenê têde hebû û hên jî di 2 heta 3 kortikan têde hebûn ku bi buherekê digihîjin hev. Niha tenê 3 yan 4 çal mane. Xelkê ku her salê di cejna tîrmehê de serdana wê herêmê dikirin, wan çalan bikartînin. Bi hezaran kes êvara înê duyê ya tîrmehê diçûn serdana çiyayê Cudiyê. Diçûn wî çiyayê pîroz da ku ji xwe re duha bikin û ji Xwedê lava bikin ku sûc û gunehên wan efû bike. Dibêjin heger mirovek ji mala xwe 3 caran biçe serdana çiyayê Cudiyê û bigihê cihê keştiyê di hemû gunehên wî efû bibin. Dema ew ava hundirê wan çalan têra mêvanên herêmê nedikir, xelkê gundikê Remmo, Spîndarok û Gilindorê diçûn berf bi tirimbêlên xwe tanîn û didan wan mêvanan. Ziyareta lawkê xerîb. Li jora wê herêmê di navsera Cudiyê nêzî girê sefînê goreke kevin bi tenê heye. Gor ji kevirên reş hatiye çêkirin. Ne nav ne jî nîşanên zelal li ser hene. Gora lawkê xerîb e, yê kesekî ne nas û bêkes e. Tu kes navê wî jî nas nake. Xortekî xerîb ji cihekî ne nas hatiye. Lê li gor her kesî ew xortekî qenc, teqwedar û terkediniya bû. Li wî cihî mir û li wir jî hat veşartin. Paşê gora wî bû ziyareta xelkê herêmê lê şer rê li pêş wan serdanan jî girt. Her ku xelk diçûn serdana girê sefînê diçûn ser wê ziyaretê jî. Dilê xelkê bi lawkê xerîb dişewitî ji ber ku ew heft salan li rastiyê digeriya.
آنکو لجیه کو کشتیا نبی نوح لیدانی بو کسین کو ایج دکت پشتا وان دچون سر زیارتا لاوکی غریب و پشتا خواه دسپارتن کوری ایشا پشتی وش خوده لاوا دکرن کوان رهد بکه هن جهندن این پیروز و گرینگ هبون وکی زیارتا خشک و برا شکفتا خدیجه و شکفتا دندل علیشیر چیروکا لاوکی غریب دستان دبیجه که لاوکی غریب مرووکی قنج و باورمند بو جیانا خواه به تمامی خست بو بر خزمتا خلکی نه مال و نه ملک تنی لراستی دگریا و خزمتا خلکی دکر لاوکی غریب به چیروکا طوفانه نبی نوح و چیای جودیه بهیست بو ایجار خوست بو وی جه پیروس ببینه و بری مرنکی سرداناوی بکه بریار دا کو بر به جودیه و بچه راهش شواخوه و هنک خوارن و دا سریه جگوندکی حتا یکی دن و جباجارکی حتا یکی دن گلک دور لپی خواهشتن گلک چیا و چم درباز کرن و هر پرسا چیای جودیه دکر دکی جان گوند و هری میره درباز دبو خلکی وان دوران پیودهاتن گریدان و بشیرتین وی ین جبو کارین چه و سنجین وی ین باش باندور دبون وان جه دخواز دکر کولنک وان بمینه و بجی لیوی جوان را دگوت کو او دخوازه بری میرنکه بچه جودیه و جیه کو کشته یا نبی نوح لیدانیه ببینه تی گوتن کولاوکی غریب بسالان لسر ریا بر بجودیه و مایه جبر ویه که دی بیجن بلکی جیه کی پر دور هاتبه جیه کی کب هزاران کیلومتران جودیه دور به لی بهر حالی او دلسار نبو و مشا خواه دوام کر جمد برچیتی تیبون و مترسین دن باندور لینه کر و او رانوستاند ارمان جاوی لبر چاوین وی بو دخواست عادل خواه بجیبینه پشتی چند سالین کو به ایش و وستانه درباز بون لاوکی غریب گهشتا گوندی نیزی جودیه دناو نوال و رین به آستنگ و بر بلوکتیا چیای جودیه و هلکشیا گهاش نافسرا جودیه یا نیزی گری سفینه او جیه کولی هاتیه و شارتن لور تشتکی سیر رودا دم لاوکی غریب به هنچکیایی و استیایی گهشت وی جیه بلند و لسر عرده رونش تاکو بینا خو بده و پاش مشا خو دوام بکه زلامک دبر را درباز بو لاوکی غریب پرسا جیه کشتی جیکر لبرسفا وی زلامی او مات و من دهوش هیلا زلام لکیلک لاوکی غریب رونشت و جیرا گوت توشکنگی ولی جیه کشتی نوح دگری لاوکی غریب گوته جمیج و جسالین دور دریج و از الوی جهی دگرم و ناگهیمه ما گلو چه خاص جمر رمایه کو از بگهیمه زلام بذکرشی و خیر نخواسی برسفا لاوکی غریب دا و چاوین وی لوی گری نزیک دکتن لاوکی غریب هین ریاتا دریجه و بدهان سالان جتره دوین تاکو تبگهه لاوکی غریب گوته لی خلکیج من را گوت تو نزیکی جه کشته بویی لیوی زلامی جیرا گوت داروان لتدکن هین ریاتا دریجه از باورم کو عمره تا به تمامی تیریناکه کو تبگی هیجه مرادی خواه وی دمیلاوکی غریب به هیوی بو وسا باور کر کو او نما دیگه مرادی خواه پر غمگین بو روندنگ باراندن و دست خواه بر بخواده و هلدان و جیلا واکر کو نهال وی دوره رهیوی بستینه و وی ایشاوی بداوی بکه جبر کو هیز تجوکین وی دنمابون و ایدی نما کاری بو مشا خواه دوام بکه لوی دوره لاوکی غریب سری خودانی و کت خواه مرنه لاوکی غریب لور هات و شارتن و گوراوی بو زیارتک پیروز آباورمندان لگور باورین اولی ین خلک هریمه تیکوتن کو او کسی کو هیوی لاوکی غریب شکاند شیطان بخوابو لهن کس جی دی بیجن کو لاوکی غریب گهاش جیه کشتیه و مرادی خوشی بجی آنی و پاشه مر و لوی دوری هات بن آخ کرن بو سمبولا تیکوشینا دبر گهشتنا مرادان ده و گرا لراستیه دناوا خباتا لهمبر زحمتی و آستانگیان ده پشتی سالین وستانه و مشا بیرا وستان لاوکی غریب دراستیه ده گهشت مرادی خواه اجبر کو یا هری گرینگ اوه کو وی هسکرین دناوا خلکه ده بلاف کر و دوزا آشیتی و آرامی الوان کر اون تشتین کو لاوک پیهات ناسین لگل کو تو کسی نزانی بو او جکو هاتیه و چه کسه لی خلق بی وهاتن گریدان
لاوکی غریب او کسا یکو جدف خوشیا دنیای قریه و خست بگیجه مرادی خواه. لاوکی غریب سمبولا مزینی به هزبون و دیروکا جودیه یا بری بهزار سالانه. لاوکی غریب و گره سفینه دیروک دنمینن نتنه دیروکا کردان لیبله یا مروواهی بگشتی. دیروکا مروواهی ججودیه دست بکریه و پاشه بلاف بویه. پشتی وی توفانا کو هرتش بن آف کر مشا شارستانی جنوب دست بکر و لهمو دورین دنیای بلاف بو.